dan, pa treba nam vratiti, a nije bilo prevoznog sredstva, nego konji. To se nosilo na samarima, pa se nosilo na izba, se zvala, gdje se to sušilo. Dakle, veliki posao samo da se dođe do sirovine kojom se krojila i tkala janjska narodna nošnja. I nije se ona nosila svakodnevno, već isključivo u posebnim prilikama. A kakav bi to stari frajer bio, ovako lijepo odjeven, da se ne pohvali svojim uspjesima. Evo ja ću ovdje, mi je pri ruci, pre 20. godine. Ja inače ne pucam ima kvrgaš, silaš, vilaš i sasterac. Ja sam se odlučio na ovo, mada mi je teško palo, fali mu par poena da osvoji zlato, ali ja smatram da je zlatan. Čika Milenko je veoma posvećen očuvanju prirode, a na ovom dijelu svijeta definitivno ima šta da se sačuva.